Good morning. Ngasi thangju numit ko thangju numit ke card ki message apne minarase ado thangju numit se ahambada number ko number se 93 lere aduga kaldana amuba natraga akoi gi mekhet machu gumba kai gumba dumai na shina bi ko hadi 93 sina koi na kamai na shina ga dom hadi e ba gumba yai ko hadi khudang da kai dumai na side e ba yai aduga color aina hari basina hadi set pa khot pa dumai toroga yai ko ado ngasai gi thangju oibani na koi na chak thumu ko ba da hap pa ya ba se kai no asa thau gumba drop ama kai ma dumai toroga happy bi yai ko singchu matamda aduduna akoigi keno lere ko hari tawgada ba khara lere adu saturday oibani na hari cleansing gumba kai gumba harisne ko sengdokpa khotokpa ama mamang da sum hap kiyo mayam do adu do dum tawbi ba yai ko aina anoba video ke ta hap tre ko hana sum akoina regular oina hari tawrok se thangjin mi da koina tawo ya ba se negativity natraga hari negative energies ka hari akoi bada lere ga di kamai tawrok lo ko ya ga dai khot ka da ge hai bagi video mamang da am hap khre na ko adu dum follow to bi ba ko adu sida aham da koi card message singa se du timing afa ba sa pe ge ngase ko si ge na adu sida gi ko sida gi 3 cards ka tang mo se ko hari card number 1 card number 2 card number 3 ko ahamba ani shuba ahum suba sle ko koi card ahum se ko card ahamba khan banga yenga se ko ahamba khan banga gi se la ise ko sida ko hasik se ai se ko sida kitang keno toy ko ai ngasi keno ma chat ke khot ke gaina khalaga lera ga di chatlo du gi pot to ko yam gyan ta na to biyo ko na to dori ba thabak se ko yam gyan ta na to biyo se la ise ko ken shu to bono ma ko khoi gi ke hai ni sida la ise ko haidi ado sida lai se da kaino ha kan za haida koina mat kaino anam kan bahar sine ko hadi anam kan ngai anam tangai hadi thabak se taw matam da phajana taw bi ya ba hadi ai shima phang da ba ya de shi taw da ba ya de shi loishan da ba ya de hai ba ge dumaina adu na hadi any thaba am aina ngasi horaga di ngasi gi numit loishan ge kana khalaga di adu gi thabak to loishan bi ba ko si first card kan mangai ko ani shuba khale sine ko sida lai se ko hotna ba lepa ya te ko silai se mi se hona raga lai se keno ma thabak shura ga no ma ga smile lai se ko ai gwen ha se hona ba lepa ya de ai na tawri ba phot tu da amuka hena haina ba ko na ba tamjalo hai ko lairi pa ba mak ta hara se ne ko haje anga ngai lairi khone na khala se pekha tha ba khot pa gi adu tar ga de aina pari ba aina tawri ba lai se hadi kharaga hena amuka hono hai ko hari amuka hena hono matam da ingon da kana ba porakani adu duna hari phajanam ka amuka phajana hona biyo ko sita tawri pot sida expert oina ba aina tawri ba thabak tu da lairik oiro natraga thabak oiro ko hari pot sida expert oina ba hona ba ko adu number 3 ko number 3 sina mo hari charity gumba kai gumba tawi ba ko ngasi gene mingon da pi ba khot pa gi sim sign ama symbol ama smaina lai se adu thangjo oibani na ko hari pithok pa khotok pa natraga donation ni ko pi ba haraga mina hanga ikuding gi pi ba nate ko hari angam ba kitang mi gi damakta mateng pangbodo adugumba tawbiba yai ko adu sisna koi ki keno le card ki message le ko timing sina ayu ki pung taru ka minute tare tegi na tare ka minute fuma pan phang le tegi drama thoi ka minute ram doi tegi na mari ga minute kun phang le ko adagi taru ka minute tegi na tare ka minute kun phang le tegi uni pan ga minute kun trai pan dai na mung baro ga minute kun trama thoi phang le ko adagi amu pung ahum ga minute tare tegi na mari ga minute kun mari phang le ko sisna koi ki ngasi ki oina afaba timing ko adu se le ma'am daily card message ko ngasi ge thank you